U najnovšim televizijnim magazinu ZOS poljoprivredi budeme emitovac prilog o kozarstve na Valalje. Učujete precovažna imunizacija dzecoh u najmladšim возрасту. Prikažeme vam počatok roboti kulturno-umetnickog društva Đura Kiš za Šidu u novej sezoni. Uvidite jak prešla premijera Ruskog narodnog teatru Petrorednih djadja u Verbaše, jak zabit predsjedatelja Miru Gavrana u režiji Vladimira Nadjačima. Budeme emitovati rozvarku s doktorom Mihajlom Fejsom o upečatkoh zo švetovoj konferenciji slavistiki kotra otrimana u Beču. Doznace i co neophodne, že biste konkurovali za hižu na Valalje. Televizijni magazin na njedzelju 1. februara na 20 hodzi. Nadpominame vam, že tej njedzelji novi termin za familijni magazin Široki plan, u kotrim stej na hodi budeme emitovati z njimog predstavi Nacionalna tragedija.